Halapaini tu ka whakamatala, hona ni whiroa ma whaingata, no noa tawa ke whai ana, me ka talo moe o tu hei lala. Halapaini tu ka whakamatala, hona ni whiroa ma whaingata, no noa tawa ke whai ana, me ka talo moe o tu hei lala. E wisai, para whakapo, a maasi mohono fuloto. Ka neongo, e leto, na maunga ki e tai pono. Na e toko, e whanua, e tupau o hapai ki o lunga. Ke malui, me o lunga, a tonga nio whai o tupua. Utulai na o tu matanga, mo takau no ve ka whakautanga, matangi mari e ko maua whaanga. Utu kalonga luko e hake anga, utula aina o tu matanga, mo takau no ve ka whakautanga, matangi mari e ko maua whaanga. Utu kalonga luko e hake anga, he wisai, ka whakapo, a maasi mohono fuloto. Ka neongo, e leto, na maunga ki e tai pono. Na e toko, e whanua, e tupau o hapai ki o lunga. Ke malui, me o lunga, a tonga nio whai o tupua. Lele a moe mai ko mokotu, ko e whangwelolo a halai walu. Sia ko ka whoa alo i talau, lo se o whatai situa o whatu. Lele a moe mai ko mokotu, ko e whangwelolo a halai walu. Sia ko ka whoa alo i talau, lo se o whatai situa o whatu. E wisai, ka whakapo, a maasi mohono fuloto. Ka neongo, e leto, na maunga ki e tai pono. Na e toko, e whanua, e tupau o hapai ki o lunga. Ke malui, me o lunga, a tonga nio whai o tupua. O kori ke hufanga mo i talamalo i whanua ka maenga i talawhatapu. Whakatapu atu pa mi he polokalaman ka ata mo e whanga maari ko ni ke whahoko atu. Tau polokalama ko i a FATUFONUA fo au ki he weekend.
malo e tau mau e whewhini, pia malo moha mou kau mai, ke tau kau I he polokalama ko ia o e whewhini. Ato tata lere ke te ki mo tolu kotoa pe, ko mou kau mai I he whewhini, mo I lotoni, mo ki maua, pe hefo ke te mo tolu, te mo tolu ki mau whainga maaria ke mo mamata he tau polokalama, o ku o ato tata loto whiawhia, mo loto mawhana, ke te ki mo tolu. Taimi tata pe ko whiawhia ke tata lere, ai FATUFONUA PAULA PIVENI PIUKALA I lai ne ku mai heni ke ma whakahoko ate tau polokalama ko e whiawhini piveni malo mo e tau mau e whiawhini malo e ngawe lahi pe me I tongana ko ilo ko e whiawhi whemo ki nai ni hinga we lere a wike a o ke whala I te wha ame taha kotoa pe ke whaha malo olo ai o kau e koe ka ko ngana e tala whoke ola ngahi hopo I ahoni pe ko tuko e whainga maari e ni ke whai a polokalama ke taki whaha wakai ki ai ke ngai ola ko ka kimo ai ko whewheha ke piveni pa whewheha ke tongana o wane. Malo pitsole, malo e mawhenga mari. E kore te bege hufanga te be watapu. Ko ia, ko e lai pifo ngai whimo I kina, ka koe momo ko ni solo. Ki hangu ki matui tui, tahi ke hea te momo ko. Ko ia na u lava toa ne nai o whanonga hono tala e hopo. Ko e whaikiki ko e nau tūtoni e toki papilis mai e wika au he nau website. Ko e negai ke te wholoko lawe e whamautangi ke whaikiki ko e nau tala mai bepe u hao pe u foi. Koi. Ka ke tak mai pe solo. Ake pe ko lau ko fu whalaite ko niu. Ke malolo ta ko toa pe. Ko mahuinga pe ke ta whakakato. Pate ke taki mai pe ngahi mea ku. Ke whamalala. Ta tau pe ngahi hopo tangi me hopo goni. Ku tok tala fui e tok whai tu toni ke ta tok whaiki ke ta. Ia, piveni malo pito ko e ne tu ko ni taki albe mo ke hopo. Ke kita te takai holo ka taki alhanga tonu pe ke hopo ko ngā ke tau sio ke ngahi ola. Hange koe na ta tala noa ke ta proklama ko o si. Ko e whakamau e ni o ku whanga tuku mea e mea kotoa. Pe tau loto ki ai, pe koe ke tau loto ki ai. Ka koe ke te aha te wheitu uia ke te whaha tangi hoko pe ko te alpe kita koto loki o tangi ai. Tangi pe o to loki. Ka ko pau te whie tangi. Ka koe ne ngata anga nia o e whamau anga. O ku fotu he fonua ko e maulunga taha ia ke whaha tangi ki ai. Ka pau koe ke te whie maria ke he ola ko e ata pe ha whainga matatahi po kotolok po whia whetu ke te alupe o tangi ai. Tangi toko taha ai. Ka koe ola koe ni ko mai ka ke te liriu ia. I he tau koe ni toenga koe ni tau whaa koe ni mo whare area ai. Toki kamata fōu he taimi koe e hu mai ai whare area I he taimi hoko. Koe palparema whuke taho tau sio ki ai I he ngahi ola koe ni. Koe tūtūni whaka koe ni koe ke wilo I piveni pe kuku oku kei tu mau pe ngahi tūtūni koe ni koe ne to'o poho to sea ku to'o to sea ki ta tau e nima. Ai te me e whihia kita I he whiwhiri whare area e ua. Ka te toki lava ke kau ke te whoki mai. Ka taha ia e palaparema o e whahinga tangi ko ni ku whai. Ka ki pehe toko lahi ia. Laka nge pe ia ku ka to'o te tau e nima ko ia ko tau ia valu pa te toki whoki mai. Ke laka pe ku te kei tau e taina pe ita lava alo whaha te ngā ue. Ke he ia mga te alo risoni ha tau e nima he. Ko ni au te hoko tu kita whaha whainga mea ke. Ka tu unga ia kei pehe ka e tu unga tangi e piveni pau peke nau kau tamu koni kulungi aku pau peke nau no forever I tu a he whiwhare area he tau nima ko whi te mia e ua I he tau lau koni whiri he tau whaa pe whoki. Koe tutu ni pe ia he. He gai te ke toi ngofua ke toi whiwhare area the next 5 years. Koe tau te aia koe I hano ansi te ata. Ka koe mea whakoi nina o mai he tūtoni whakamaula ai whamautangi he ngahi ki tango tau ko osi, ai whiri ko osi he. Aina nau pehe, koe kawe lao ai electoral petitions. Oku kai ke ngau I kai tapo chepeti, ke whailo o tua ua hata, e hia te tau e.
ngata he lao ko ni electropesticides o whakangofu he lao e ke te whailohia. Te whailohia ko no koe course of action le vaia koe moua panga e ni mafe pe koe ngā popula he tau e tolu pe whakatolo. Ai koe anga e tu koe lao. Kana ke exercise ia attention ia repe me koe andoa a toi eke pehe. Ke o mahuinga pe foki. Ke hanga he lao a koe e tau whonga ki he harapunong ke kao. Ke koe mahuinga ia eni oe lao whiri ke pure i lere e tu hau e whonua. Aki hai kai ke whou mai he whonga bribery koe whonga corruptions koe. E pe i he whonga whiri. Koe neongo koe whanki mea i iki. Ka koe intention koe lao. Ke oa e te influence o whakatau e vauti a ki ha te tu whakoloa pe ka whainga mea. Or even 2 slices of fish. Oku intente e ki lao koe uhinga po e tau mua i lao. Ke oa te whai pehe. Kaike? Hangepe ko whakatara noa koe ki mua koe hopo koe ni. E malava, ne mi malava pe o mafuri o lai. Depende he presentation ai loia mai ne argument, He whai tutun pe ka whamau he mea o te hulu. O te ki kasa o te hulu ke he mea ke nau sio ke ai ke whai e nau whai tutun. Eka pai tone mea o te hulu i. Lava. Koe ku whatata bena ki hapoko e tonga tapua. Koe hapo e koe au koe ke tutunia ia he lao i ke overhouse spending i pa ke ansiti koe me whare alea. Koe tautea ia koe ka pau provoke overhouse spending i. Koe tautea paanga pe kai toi overhe. Te paanga tamano. Koe. Paanga tai. Koe ansiti ia koe discretion pe ia pe koe oange fo i mawhaia koe ke whakamau. Kene hanga consider pe ku serious enough ke ansiti ai. Ai koe fo i discretion koe koe fo i space na pe na to tonge ngau e loia. Ngau e fo i discretion koe he koe. E ku ilo e taha kotoa. E koe poini koe na upsio koe e hopo koe ia. Ke na hanga plu pe na na hanga o plu in terms of seriousness. Ka pau na hoko ki whiau ta alunga koe ni Januari. 10 months away me mea. E kei tokoni pe whafofonga e ki ai. Ne usei foi e kai ke lava o establish o whakahuinga pe. Ai whakapaure wa oku. Nei kai ke whakafonu he form fitu. Pea o hake technicality nei kai ke whai he commissioner o e whai whiri hono whatongia ke nau whakatontone kau whafofonga. Me hono whakafonu he form fitu. E ka pau o accept he commissioner ai form fitu. Pea consider le vai koe mea e au tonu. Nau tari nau tolu. Whatatau ke nau lao. Kai whoke pehe. Kai ke lahi pe mo teknikare. Conflict of interest. Na e mei lava. O liri wai. Hange koe ni jat whatatako ni. Na e whakamoa he whakamau a. Whakatonga tapu pulu he. Hiri koe wafe wataha. I he ngai hoi tanke, ngai te tuwha tanke. Pe hanga whamau tangi o over 10. Ko no uhinga uhinga whakateknikari. Ko toi kau e whakamau lahi ia he whakawhihui. Outside he mea nai hulhulu he loea. Io whanga mea pehe. Nai me lahi pe u mea whakateknikari. Kaike. Koe
ton before ke tau continuously improve ko me u case ko ki mua ke yu hanga fatonga nei hanga ka lo ya to mama sai tu ni ko he ko me ko na confident he hopo ko e wata tai e banda ke mahino i be ko from day one ko positions ko veve hopo to e wata e ko hinga be he ko nga na os fai ai ututuni i he appeal court andu ko ne fai tutuni be appeal court ko kokore vai ko ngai makatunga whakalao ke whaia argument pero natula ko na o mai ke whakailo ko e ua kai te ke pe mono whakailo ko ta pongo full e langa wa lorotonga ai filifale area wa fe wata pero na ku ngo ya pito ai kai na hanga consita ke sko ya ki hono totality mono mauinga so ka fa matala ki sko ya ki ngaki he na ke yo amanak na do don ga fi hopo ko ni ki fa mawa ko hopo ko langa wafu na usai fare ia me solista general ki pare mia ko ya o tai fala o ku o si mahino he portfolio ti o ko ya na mo ka fala kana na faka ko fatongia e direction sai pare mia aya foi tai fala when o slava establish pe tengo nei huai ko e covid pa e le vai ke fiu tai mea me tai mea e tap ke te fa to e prove fa maana na mau i emergency e ke fiu hono uhinga pe ke turi ai ko ngai tau mo ke turi ai langa wa fu ke osi pe hufi ki mo au fai fili ai ko ka to un negative energy pe dimensions na os prove ke isko ini ko hufi ko wa fu he wiketa ki mo pe fai fili ko whakamalanga nei whafofonga e a wha tonta fonga fulu ko e online e ku ngāwe o tu ai wafko ni mo mana tu iau o mo oge pe papaloti ai au ne os admiti o ku o mai wha mau tai whalao admiti lewa mea ko e online e ku ngāwe tai whalao toi kore mo e voti tātoa neongo ka to ia solo ko fa malanga ha fa tuku ko ka fa matangi o kai mau ai foi kupu ata mau e fa ko no mo ni ko tau sia tu ne mau e lao ne induce ko le ke voti ka to me ko dai mo o mai foi lao ko ke mau kai to ke mo ke sko e watata na não fenga fo ke tuku aki ngawe hala ke ministai ai emergency fund fai tu toni ko influence pe minister angano vai starting mo ngai me ko ya ai ko kusi hatu fakamore time even about the now blue o mene hoko even o te peke amount ya ke ne hanga o mau e foi lao goni kupua ta lao fili okay so ai lo na do na vai o na to vai lo ai tai palao te ko hai na me ko ya ka wi kai ko tiki te fokia ko pride ai ko me ko na confident de ona hanga fa mau lai o ra fa mo wa se lo wa ko o tai mo na lawa ni tu ni to fu mama wa ai uno fole fa ko ma na hande intention ke pe ai ko me ko na fa ko pe na ya hande fa nga intention ke ua o ga ke na fa na ho me ka lawe u case lo he ka pa na ne lawe case ko ko po hi wa ha nga fa ka na tis mi se pe case ta lo wa ko ai ki au
o mahuinga bito ai foi process kon go mahi o ansite tokoa ya how to tor ka kona moni ko u mea ko ni to ton ge visit ya e fare area esputa pepes pero na ai ke malu hai me he ha não ai ha tau pe ko ha e wafu ka pa te tau si o fare re ya in terms of influence e vote e kakai o kulahi ani o te si o go ki he whakamore to e lahi ani ai ko hape ko e wafu ka pa ne ko e wafu na ta miliona ta po ni miliona ka pa e tali ko e me ofa ko ya on behalf he fafofonga ko spuiche ai spending ai ko ngai me pe que to revisit pe ko hai ai pe si he apia he anga ko xio honest independent opinion hange hanga he foi lao malui he ka minista lolo tonga ka sio ke mali me ko ni malo ka tamai ko ka na e ka minista na ansit hangi tau pe ko minista ko ton ta pono na ansit ko e programa ta tau pe ko maju ko ngai futang ke ko tak mano pe evaluase ko no ke ko o wafu pe mo tange hena e foaki tange ki he homeowner ko homeowner ko identifiable voter ya ai ko elementia lao ko wafu ne ke foaki ki ha voter identify foaki ki he kolo ai o he kolo ko ia wai ka voter wai ka tai voter wai ka visita wai ka flaweva wai ka ai una ngawe ki fu me ko ke penes ko ha ave ki ha tokota ke fakakato ele menite lao ai ka paure va ko intensioni ke ta ofe nga hi me pe ton ke fai ngawe ke lao he ko si lava pe tau tolo tala o disadvantage ha candidate for all o ke to feinga ke fili ka pau kai ke lava o tau be prevent ai ka minister lo tonga me ngawe aki manjo ko nga e whakau e kakai ai ko kuhinga o me ke ko mahuinga foki ko solo fa tano ke continuous improvement o toton ke o se u hopo Pero o mai crown law mo ngai institution ko na tila mo lao o revisit o tutu ni mo mai ngai fatonton ka paure wa ko uhinga ia ka fa palere ke lao ke ne prevent me go ya e kai ko me pen de tau te foki be hoko be me te tau ke mai me inga pito he fatala no ko ni he ke skoni ku ke fatala no ke pa ku mahino apito pa mga hi ki ko ni ku ke lava fa va he holo nga hopo ta ko nga hange ko ta kamata ko ye tonga tapua ku ko ia ku fika si ta ha ofi ke tonga tapua ki ua ako tonga tapua ta usio ki ai mahino pe na ke ai fo ki ho tala no ki mua i he ngai proklama ki mua ko ma unga tama ki pe ko ta ko ya ko tutu ni ke to osea me to ta be na to ton be ke o hala ia i ume a ko he hopo po me he na ka wai mo to ta mo ni wa ta fitu mo ha fo kana ta tala no fo ke ulunganga o to ta ko ya to sio ke va time ko ni i he sea ya a mesika ngahi ngau ko na ne fai ta to tak mamata ko ta ngahi ya sektor ai ko dina longo mo ui apito no taki i mai ko emisika ka ko pango ko mahina bene valu ne i sea ku afanga tu ko fa mau anga ko ke te ai ha
ke halai ape ko me be fai ko to o ai se a mi te ia ke no foka hoa tu ko ki niwa ta fitu ai ko ua e pe niwa ta fitu o me ta tau pe una ke halai ape to o na se ko na ke he foki e piven na ku fa o pe ki mua ai ko na ke he ko va taimi ko na whakawhisi ai a niwa taha fitu. Me wa taimi ko na kai ke whakawhisi a tonga taha fitu. Lava inga hinga awe kwhai tonga taha fitu. Ko neo taha fitu na osi whakawhisi pe ia me minista. Kai ke whakafofonga pe he kutaria he lao ke stay. Pe koni wao koni ke taimi ko ni. Na kai ke te ai ha fuu. Tuku hau mawahe ia e whonua. Na whakamoreki i niwa taha fitu. Ko inga hei ku kei hala ia pe ku whoki. Ko tonga taha pua. Na e minista be ya o ke foi a honi ki hono tala ko ni ola o ku ke pe e tuunga ko ku ia e piven na ia ngai fora more na fa fo no ne ko hanga ko gulau pe tanga lele na ne taki nga we pe fa of a bit ngai nga we ke taki mama taka i he tu ko tu ha ia na halaia pe ko ni wa o mai ke halaia o toton ke liliu e la ko ia pe te tau ke lere pe he pe fai pe ki he whakapoto mai whiri koe ka minista he taimu na whalai ai. Mau inga whoki ke provide te lao e whainga clarity ke whaitutuni. E usio tau sanga tau whatonga e mata vai e kei ke tau lava whaitutuni i whakapoto. Kei ke whao kato pe whoke umea solo. Ongo whai hala whanonga pā whai ke he ua whanonga mai o ngā tangata koe ni. Ka at the same time o kai ha whainga mekanismia ai whare area pe ko kapneti ke ngahi isi ubeni ai ke au ne o ka to pe hono timani he kakai e pure i le fonua to ton ke toko ni lao mo e mekanismi ke ne whakaho koe mea koe e ku lahi u mea hiki whakarere ka kona mau hoki ka pau te whatonga ai operation a whare area o hangi hafu whare o ke hangi pe hafu kau potua o ke continuously improve hame aia hangi ni o ka te alat kita ke fotua whakau talai ko se poto pakapau e wato e hangahi mea o ku moni talai tai whakapa aia ki au e whainga kaa, kai orewa ko whaitoa whare ale. Koe anga e kusio. Tako position pe au ia he ura ki hu, ai mahu inga ke mahino ki whare alea. Ka pau nau mahu inga ia, ke tolonga motu uloa e meri no. Koe, mahu inga ke hanga e whare alea o tari, koe whare whakasewa niti a whare alea. Kaka whare whahoho weki. Mahi noe mahalo ko hiri nai pehe, nai whae, ka tau o slava tala, ko hono fua, o kui kai ke fua mili. Ai au tatonu lewa ke tau alu he whahino hino e mama. Ke ka hoko ko hataki, pau ke ura ki hoko ko hasewaniti. Ia koe whare, ke nau whakasewaniti, ka nau lava taki dere. Lolo tonga e nau kei whahoko eiki. A whio e pure kovi e whanuani. Pivene koe whehu i heni pia ko tui o ku mahu inga ai whehu koe ni ke oate he tūnga ko kui ai. Mahina tu ni e whamau anga e toki whai lewa e whare are ai e tu ni koe ke to'o sea o tongata pua pia mo niwa tafitu. Ka whehu ko mai he taha koe ni koe to'o koe aku na mahina una i tua e kei lava pe pare mia ia i he mawhai kuang ke he koni stuto ne ke ne whiri ha toko whame i tua. O te whiri mai ai toko ua koni, o ka pau o ku ploto ki ai paremia. O ki a tāpia koe ki he kai ke taofia he hopo koni, ka pehe paremia ia o ku lerei pena ngā we, na hau pena wai he whifika toko whaa ko kou ne lawa whiri mei. Ai une os whiri toko tā, toi toko tolu a tāpia paremia ke ne o mai. Koe whihu ia o mai koni a tāpia ke na hau nau pe taofia i he o se hopo koni. O ko tui pe e whaingata ke whakatonu hi ai.
he uhinga, koe konga, koe whiema oe lao hono ansiti. Kai toi ngofua ke whiri wharea rea for the next 5 years. Pea ka pau self-appoint he minis, he pare mia. O ange whi paki. Kai ke, solo, koe mea nia kou tui au ki ai. Mahi no pe kusi au ki aki, o ku whapapaya o ngā whawhawhangoi ni, he mauki mahi ni. Ku wha mawena, ka koe uhi koe tupune lao, koe mea whuki au maari, nai whekau whuki. Ke na o whaka auha, tātoa, ai kolo, whanga sipi, whanga polo, kātoa. O atu nau tōrea, o whakatoka ngai, o sino le rei e whanga sipi mai, ngana tō whakahawhi, nai whakatupu hau, e whakatupu hau au vitoi. Ai koe kuhinga. O mau inga peke tau, whakahoko le rei ho tau mai whatongia. Ko sio koe ni ange koe ni keisi koe ni whakamaulahi. Ko hake ni a kono tau kei. Koe te kehea mai sio koe. Ko sino le rei e whakasipi mai whakapulu panana tō. Pehe tō kua. Ke nau whakahawhi. Hui whakaukau ea. Koe o hake e nau whakaukau pēr nau tōhi. Ka koe tūtune o atu, e whakaauha. Kei o koe ksio, mahino ka au ea, whakalawe whiwi, e tau mahuinga ia, he sino le rei, moi mo le rei e whakasipi. Ka mahuinga ki tahanga whakatontone whanua ke hala whanonga. E kumea pangu ka hanga koe lau, kai ki tauhanga ilo, he koe both cases, both minister, nei kai ke tau amanaki, very unfortunate ka au e ksio. Kai ke, ka koe anga ia e tau whanonga, e koe hae whotutua e o tua, o koutu te tau toki ilo a mui anga e tau whanonga. Koi. Koti, oku maari e pito e tari masi e piveni koe o mai. E ku tamai no whanongo, maari e pito e tari, koe ngā ku ke o te tau ofa he sino le rei ka pau tamai ke whaaua pau kutone ke whaaua. O te tau pipiki ko ngā ka tau to sio mau tamai fupulu ko kane. No le rei mai Ka koe ngā e matua ki whainga taa pito pehanga koe lau. Ka ko pau ku whahalaia i he whamau a ngā wa weni ke tau potaha. Ka te whenga hataha ke whatonu hia i hano o atu ha lakanga. Tate whito i he tuunga koe ni ko tau tala noa ni he whare area ngahi lakanga taki, me lakanga kabineti. O te matua ki whainga taa au pito ia, ke whehangangai e pare mia ia moha ola o whainga tutun pehe. Ka ke, ko mea bea pare mia, pau ku lota bea ke whakahauwhi whanga pulu sino le rei. Koe mea, koe tutunia, koe o wahano mawhai kene whai tutuni. Ka koe anga e whihu o mai. Ko tonga tapu hiwa e piwen, koe hopoi hono ai ko tonga tapu ai nuku osi. Ka hiki mai ki tonga tapu hiwa. Ko tina kai ke te liriu e ola koe ni, ai ko minister ia tanak paanga, ona po 17 tau maua. No tangi koe ni na kai ke te liriu. Na hatai whahinga mea kehena ke malawa o pick up i hopo koe ni, pe na te ton pe ke koe ola pe na amanaki kakaiki ai. Koe e sol koe hopo koe a tonga tapu hiwa, o wawa taha ono. Koe o mea e koe nau ki whakalawe toi koe nau ki i vei ua. Ka koe whuke i lau koe hamena e submiti he ongo loia. He koe tūtoni koe e ta loa koti. Na os halaia i he lau e bribery he kupuata. Ai ko whatever for provisions ia i he konga e lau, kono probe beyond reasonable doubt. O ko angerewa e second chances ia ki he whafafonga kene uripati. Kene uripati mai
na ia ai uhinga lele innocent intentions ai ko ngai foi ripati ko ia he u keisi ka toa tali he whakamau i lalo ka koe mea whukene solo kumahau i ngai ko koe ke whai koe hopo pa te wak o mai te kau whakamoni o whakai keke ke nau tala mai mea au mooni o e tala mai mea au te whie whanongo ki ai mea ku mooni he koe mea koe nei hanga he whakamau koe i lalo o identify unreliable i kau whakamoni e au u hangarewa he whakamau i au o discredit te kau whakamoni ko koe whaita kane tari e whakamoni whaita koe whai konga e koe ke te lawa ka whakamau tangi ia o te whai hamea he unau wange nau tore whai whalala koe ke whakamau e tak ai koe na ne whai hopo kene o mai whai judgment koe ia kai ke koe mea nau whanongo he taimwena o hake nena o hake koe ui koe kua osi i tari ai u ere meniti koe primary he whakamau he lower court o nau aki urewa o kai ke innocent ai foi intention he taimi wofi ai ke he fili ai koe umea koe di nofo i he within he fili ai na nau pohake foi aki umea kai ki hau na uhinga lele e whanongo ka koe toe ni pena nau hanga o tuki ke ma he kono moni o koe u mixed motive malava peke innocent malava peke campaign malava peke kai ke kai koe mahu inga ia koe uksi o koe ke nau ka koe ongo hopo ko ia nei mga tunga pehe he kia au he kovi hono piu te case he koe tau peko o tonga tapu kiwa nei tukua ki koe ne palo mesi ai missing cost missing cost ki tahai ka uouta ai koe uere meniti koe directly or indirectly hane hanga whaki hakif peko hapalo mesi ki ha vouta ai nai kakate uere meniti nai prove na ne hanga whaki koe ne palo mesi koe missing cost ki he toko taha vouta koe taimwena whai e koe ai hopo nai apia ia ke whakamau unreliable toko taha koe ko na hago koe ai o tupunga e koe kai ke o koe whake taime taha o kute whakakaukau masi laki mone ku mau e loia koe ko te be unlucky ko te mau e loia koe ka koe ne hoko solo koe te fumama me fotutua e o tua sa so happen ko loya na ke alo kumi ki ai ho farei ka koe a fanga tuku ai na ki vei ua pe na pe lava haki umena o loya o fanga pipiki e fainga ta ke na utari o ku innocent ai fuaki na fai i he full time koe time campaign i ofi ke fili neongo hono tari e wha mai laro kake koe tu ia koe hopo on tapu whiwa Ko tui whaka ko taha ia ngai mea o ku mahu inga hana ki tala noa whoki o ku whawhalala whoki he kauloia mo nau hanga ko pil te keisi ko ia o ku mahu inga whoki e nau pil tuare he koe sio ki he ngai mea nuk maari he tau sio ki ngai hopo o si mau e whaka o ni ia o ku lawa pia whai mo uai tola ua noa tola ta koe ki mahu inga e pe koe ki whi mau e ke taha whi pe whaka more pa toku mo ua
o lava be fainga paanga ka au fie mau fu ke fa mau anga e to ta fa mau ia na ne fai fa mau e hopo ke o e fa fe hu i go to ta fa mo ni o ke o inconsistent en tali e go nga imagino ai os imagino le ke fa mau ia ko ke tau te ia pe mo ni ko en me go fa matala pe ka ta ko mahalo ko to ta fa ke ma ka ne li fia pe ana pe ko ke anga ia alo fra mo oni fare hopo pa ko tali ana pe tuai pe ni fa ka ona ke mai ne tali ka ngai fa tongia fo ko ia ka loya ke na hanga o build pe ni sio ke ka fra mo oni ke fra pa pau ko tali he ko te ko ta hanga na ya fa me na hoko ko fa me ko na hoko mo oni na ate pa anga ki ai pe ko fe tu e fana mai ai ha wai u fe ui ko ke te lava fu mama o tali e me a gogu de ozilo i he tu i ka fu mau i ko me mo oni ne on o pe ko hai vela nga fe ui e piveni ko tali e to ta ko me na ho ko ke te fu li la hi e me ko na ho ko ko tu ko nga hi hopo o ta sio ke ai hange ku na hange ka li we ola ka ko me pang o pe na ka ke trase fra mau i ai foi fra mo oni ke lava pilta ke si pive pong mau inga apito ke halo ya le piveni kapau te pe ko hai te tu kwa ki lo te utana fen me from experience man tu ya ma push lo ya oi time go na fai osko filio wa tonta fite wa se wata na o mai le vai ka o po mai ke si na pe o primary pe na ku takai le vai ka loya ke fratala no ange pe mo na fa no ye na nga fra winga me ko ngo ya o ku kai ke align e na fa ka mo fa ka pe o fa ho ka pe o ke ka candidate ke mo to ko me mo loya o e ki fo i whanongo pe ke kauloia koe ni o si loto lahi fe unga i peau ke ai peau e kopo aia na ku me ke au e fo i pole decision ko ia ke whahoko pe hopo ne o te i lau po ha u me au whela lawe na ku i lewa ai kau ngahi kau tamagona na o mai ke si mo o mai e kau tamagona tufa ke u me ke mau talanoa ai ko mai ko na talanoa ko tahe ne me na fanga o famana tu na mo o mai me mo oni o te mo o mai me o mo pehe te ufi fanongo ki ai mai be me mo ko osbe na famatala na famatala ke ngai me mahino ka au ko me ai o mo oni ko hanga le wa hiki toki pe au whakafoki rewa na to lawange na pe koi mea ia na ke whakamatala mai na lau pahino aia ko foi process ko ia ko tānaki ia ai substance ai whakamooni evidence ke ulawa pulua ki o pulavea foi lau ko pau ke ai mea ke hanga o tānaki ke ne whakamooni o pulavea foi lau ila time ko nai fai ko course examination ni me go hanga ko ka uloya o finga ke unreliable na famata kai lava vai da to e go no hinga ko me mo ni pena na famata kai te ha me ke pe ke na kuki be ai go sio ko ta ko tikite ko manatui ko be na ta tikite point out the elemenity, point out the mea na ne fai, o ne mau ia elemenity. Ko osko e ku hopo ga aku he wa tapa ma, aure ma fai hopo a konta pon fulo. Ko lo ki hapo sio ke tikite, ko sio go sai palparema, ko sio ke ufa moni wa palparema. Pe au fare ile va moto loi hopo. Kamo
tanaki mai foi I ko kulau I fo o kwai ai toko taha yo ase fa matala ka te ke ma de affidavit na ya pagani from proof of evidence mo ku mai to taha ko ya he ko ye tene to fa pipik ai fa mo ni ke foi la o wini foi hopo ko ya o ku hinga pe ka pa na hoko pe na wa ye foi hala fo no na ya kai lava pa pipike foi la na toki ovatenia he fa mautangi uhinga fa teknikare na to fa hu fa maula ia outside he me na kai ke totonia ke ni ai o fihia le vai he fa kau ko ene fa fe ui ne o mai elementi te pais toton fo ke na tu neutral kai o me fa teknikare na toton pe ke sio he hanga bea ke na ngau ya ka ki au ko gulau go na ula klau pe tu toni ko to tap kiwa I longa puta vai ano pil te kesi ya kai ke tu ma o fa matala he ke aki holo ai nei kai ke interrogate he loya ai tangata famoni pe to gai ne affidavit ke he lo pe nga fe na process u te ke ka ko mi ne na fa ke tai ngo no na decide ke fa ko ko ni o te ave Mone la uhanga ko la wa kirisi. Mahino pe ka ulo ya ai. Pate commitment ke te keisi. Maju la he u keisi au. Ma wa na usili banga me ke pa havala e na ulo tona to. Me go ke na tuku taimi ke te keisi. Foi ai mensi ne go fe ia. La ka ulo ya ko to lu me pe ki fale hopo ke to ko mai o fa ka to ha me ai. Kau fe mau ke ngai hopo pe ne ke te ora fai te ho moeka. Okay. Pimentika ki modol ko mo fehu I mai ola ko e hopotangi ka te lawa tu pe ko nga ke fononga mo ki to nga ko me o se ta taimi ke nga ke to nga ko proklama ai ko tonga pua to done hopotangi ke halai ai pe ona po se musik ai ke halai pe se musik ai o atureva nga hitu ni ko ke fa hoko ke ai he halai ko tonga hiva na ke tonu hia pe tonga hiva ko ewa tahataha na halai foke fa maulahi tu ne fa mautangi ke tonu hia tonga ewa tahataha ai ko minister ya ko sabe ona pol Daniel fus malo pia ko baba tahaono na tonu hia me fa maulahi ke tonu hia pia baba tahaono ai ko ton pare mi ai ona pol dem waskela tu pa ko niwa tahafit ko minister malolo ia na halai fa maulahi o ke tutun pe fa mautangi ke halai ai ko ne tu ia piveni ai nga hiola ko ni ko me ko hota hoko atu ki ai ko mahino ko hawe to ko tolu ka minister kai halai to ko ua ai ko mahino pe piveni hoko atu leva fale area ai fa nga mari va betaha ke fakakata tu ni pe to mahino leva mo komisiona fili hatai me fa felisi Koi ai ko o ko tu ya ne toki ai foka fare area ke ui a tolu ko tu yo mau inga ke ui fa va fare area ke fa takato foi function kon ke ansiti be me ai lewa o fe mau fukia ke fai finisi within he mai na tol ai tau pego July, August, September, October lai no October November ke fai finisi ke ka ume go toki fa hokoia I osiono ansiti pa to ga hala mai me son fili ko tu foku ai ko ai kabineti o kulotonga tokosi I be foke taini me kabineti ko nga kulahi apito nga hilakanga ku lotonga I he pare mia pe foka time ko nga ka ke mahino fu o to pe ko nu mahino o ku to more atu mo lakanga ko ia
ke foi minista ua ko minista he moi mo minista he tak mamata ko ge lo ko ha tu nga te tau hoko atu ke ai pivet ka fe tu nga guai ho hopo fai ka ka na tala mai ke fai mo ka kato ho hopo e tokoni ke ume ka to ko ni e nga he na e tuku ko ki tu ape ka ke kau ho hingoa he fili e pare mia ki he kabineti ko nga ka re ke clear ho ke si ko ha tu nga guai ho hopo e tani ko he ki au fo ki au ko hala fononga bene o mauinga ke fou ai tau of carted ka to be fo ke si ai me ko ne hoko ka ko ne a o mai ko ke ha ni ne hanga ia expose mai u me la ko palparem fo ko ni ko la unga pe me loto o me kau minista gon he cabinet na mau iai o fe kau aki pe mai o isi gon ya o pita hapuati pe hanga he pare me ia fa malolo ia o tanto o me gon ke tau ilo e tau to lo dongo ia ko isi ko ia na to tonu pe ke mau kene ke ui he pare me ke mau talanoa o koi ke fe ma rocket scientist ke ha o sio ke fo isi go ni sai kai ave fo ke isi o pe he to ku ke whakatotolo ACC Anti Corruption Commissioner even te ko me ko investigation ni fo o kui kai ko foi complain ko to ape whakailo ai ko siona na fail ACC ke na hanga o nau process ko investigation ni ke nau hanga whai ke au estu ta basis ko inga pe ko ke tonga whakaukau pa mo intentions whai ke au foi konga ko ene ke nau whai ke nau toko whare whuka no tuwha mai tikite ko imagino ka au he foi process ko ni ena nau wā whangatuku ka nau ave nau reporti ki he attention yare ke AG pe ko hai na reporti ka ko ku fanongo ko nga informatalo o mai me ACC ko o nau tolu na nau fai whakailo ko nau tolu o nau na nau pehe ke whakailo tai pea na hare wa teu mai document pe moi brief of evidence my summary of facts of who he whakamau policy ke hanga he whakamau policy o komite ke isko ini ke whakamau lahi koe talu me wanoa tahaua mo no liriu process ko ini o kai ke toi hopo na mana tu na hopo he me ko ini he wafe ma nima pero mano me ko so laini ana fe maureva ke foi process ko preliminary inquiry o hopo ye fa mau policy pe u ye fa moni fa ye cross examinations ke ti saiti he fa mau ke ne determine pe o ku fe unga ke isko ini mono nga fa moni o provide he prosecution ni ke ave ke fa mau lai ko fa rea go he lao pe ke determine he fa mau policy pe o ku fe unga evidence o mai ke hangai e ha reasonable aga foi rea ko reasonable tribunal pe ko fa mau anga o fa mo wa ai accuse ai o pa me na hanga submit ki he fa mau o ku kai ke ai ha fa mo ni ki he elementi ti o lao ai ko foi kupo no ni ma ko
interference wrongfully. Because wrongfully interfere. Aya, koe foi elemeni tia, pa koe ai case law ai na ku whakamagatuonga ai. Koe ki case law, koe case law he tahi wani mawalu. Koe, alo ai koe ki whamatala be, koe me ne tokon kau keo. Alo hai kau polisi o mau mai se sualeni, hai tohi i kumikoloa. Pea na o lewa ke api ko e client ko ni ke fai kumikoloa. Ala ke lewa na uloya. O fekau ke tuku na ke tau fe na kumi. Ko sexual ni oku paloparema. Wai paloparema sexual. Pea ko ostala no aya ki na stapiuria ke na pure. Peta ofile pa tuku lewa he ngo polisia ena fekumikoloa. Kai ngwana na lau ave he kupono ni mao o whakailo. Pe whakamau ia. Koe o whakalau pe ke whainga loea ke tauwhi ai kumikoloa. O whakalau pe. I he uhinga nei kai ke ne hanga ia o obstruct. Kai ke ne hanga o threaten. Kai ke ne hanga o intimidate. Kai ke ne hanga bribe. Pe ne whai. Koe ne whai kore pe. Ke tuku homa. Koe ne persuade. Ai koe whai lea nei ngai wha mau. Ne persuade pe. Ai ko polisi ke tuku. Pea ne toi lohi aki. Nai o whetutaki a koe ke sapiuria. Ko whea koe ke sapiuria. Tange sapiuria e nei te ke whetutaki ange loe aia. Koi. Koe whai whehui whoki pana aria he wha mau koe kia hakeisia. Kia hakeisia he kono o hinga he. Nei kai ke intimidate he ea ke ne whainga mea ke whiunga moi tukua ki ne interfere wrongfully aki ne persuade pe koe ne kore ai ongo polisi ke tauwhi ai. But even I prove na eloi. Kono prove na eloi pepe wha mau ia. Koe ke amount dia ke wrongful. He's just making a nuisance out of himself. Ko ia pe au. Pea koe ke heia. Ai koe uhinga re vai koe submit au kia. Ai submission of no case to answer. Hena kei ke whainga intention te malise sia pe teu. Whakakau COVID. Ata ten to defend koni su tone whanua. Mo malu e pole anga mono su whailoa. Kaike, toki ki au wa eu ho haau to ga hai decision e whai. Koloa pe o nau iloi, o iloi, and hold them accountable. E koe nau whai tu tōni, hange kon go lau, e whakai ku ka toa pe, ka pau te upe hala na whai tu tōni, e aluke, bil aluke, whamao ngatangi. Ki a bil koti. O hange pe kon go sia kon he, o mea kon nei hoko ane nai. Koe kia haku, kei ke he whoki. Koe hanga koe sio. E hala whanonga ke iskoe ni. Me he kabineti ki he anti-corruption ki he crown law ke whamauanga. Hala whanonga koe ke kaje na honga whatonga e koe kia ha. Kei kia ha ere me ni tia. Mahalo pakapau na aku mau. Mea, ka koe foi lao, ko hinga foksol, hangen koe hopo koe, ka toa ne mau e lao, poto foloti, mau e lao e KFU, mo emergency,
Ka ko ne au mai ko ke foi tikite. Ka ke mau e foi lao ya. Ai pe he to fe. Ki au o tui tai toi vei ua. Ko foi lao na tu aki o ko mau i. O ke mau ia. Ai ko me ko winga pe o hala fa mo oni ke na provide ke ne hanga o substantiate ke ne hanga fa mo ni. Ai ko anga e ku kai ke ka ko me fo ke ko ni foko ka kiau mahu inga hena os kama ko sa me pe ni ko no ta no fai lo ki mata pure ko o la to ai me uta me e to ta fitu. Tako ui koe ne hao vili taki ke usio mua ke ne tikite pau pehe ke usio ke ne tikite. Le taimi na ulawa e tikite mo usio ke mea na koko mai o whamboni akina. Koe tui koe aku te ke mau sui lao. Koe na utua ki o koe mea na ne whai o kuhala. Koe malpo halao ke hea ka koe lao koni tae tikite te ke mau Koe na mau alo hopo. Ali fa maula hiki tua. Panau to e tangi to libe fa maula tangi ki tua. Ai o uhinga pe. Me apango ko ne hoko he ko no nga he. Ko nga hu institution ni o suppose ke nau. Ko nau Britain part-time. Nau a ke pongpongi ko nau a pe ko lao pe mo hopo nau fetakai. He pongi ponga ke to la. Ai ko be ko tau ka. Yo na kuloto au ia ke fai he whakamau e ne tūtoni he wike ko asi na kuloto kia na maki whakiki hea ke pehe nau o submite au au ia e response ki he mea na o hake he talatala ki pero taim wena ni pehe o te ki tolo i kau te alo sio ki ho mea na ke whahu mai kau pe disregard te koe mea o kona whahua tuhe nei uhinga bea ke ne hanga ke continuous improvement ke ilo he talatala ki o ko ilo he nau mea au whai o ko ilo e mea au whai he uhinga bea ka ni whai tutu ka insist bea i kai ko ugo o sanga whahua tuku ke toki alo teu mai teu tohi mai e ne whai tutoni ke toki tala he moni te. He kia ua iu. Pe ko whewhe i tū he kai koe tūtū nia pe te moua pe kai ke te moua. Koe tūtū nia pe whe unga ai mea o mai ke whakamauanga. Ke whai aha hopu. Koe submission ana atu. Koe mea koe nuku o mai. O submiti mai ke whakamauanga. Koe whakamauanga pe moko e moua. Ke ia moko e moua e whai ga sio au ia. Ko position ko me kamata ko ia pe. Pango pe ko more ai hu taimi moku. Ai me ke. Ka ko fia pe au solo he. Hanga me ko yo expose me la. Na ke fa to kanga ki ai. Tok i hanga me ko yo o hake tako ai na o spai pe u me pe ni a hono puke kakai. Ke ua te naulawa whola o sea whai hopo ia kai aha me ai e pulu ai e ki au o ku tō tonu u hange peko ulau o si hoa pe taha whai tutuni pa kai ke tau te lava whehu ia neongo ko lolo tonga i tau kei mamani o ku sapse ke tutuni ko tō pe ke scrutinize pe ku hinga lelei pe ku ai whamafuta futa. Aki au au tuk si o pe moni te Piveni ko tui mahalo ku te ta whiunga ai he whiawhini ko ose ta taimi ko tui pe ku whiunga pe ta tala nohe ngahi hopo ko ni ko o ngongo pe whokia o ku lava o mai hena tuku mai pe ngahi ola mahu inga ko ni he ahoni te tau toki hoko ata toria he ngahi wiki ka hoko mai ki hono
to ko ia an site se pe mo to ki fai to ai fili pe to ki lava to afe o ke le pe fong mai hopo ia ko ni ki fa fonga ko o ha pai ta tolu me mea na le pe hopo ka ta fa aki ai mea ko ki fa ma una te pe ko ska mata hopo pe ko tiki te pe ko tonga tana ki mai me pe ka ba u me ke loto ke fa ma po ke ta programa ka to ki hoko te pe wi ka o tu e pe ke wa ngai me fo ku asi mai ta tu fa polika Koe sol. Koe isi maari e ni ano wisau te isi wa ni o sange wan si te ka minista. E a ku to e rewa toko hiwa e ka minista. E a ke maa foke pa kakato e kabineti. Ka wai me solo ko nofa o hanga noa. Hanga noa e pare mea mo i kabineti, hanga noa e se ape mo i whare area. E kai ke nau lawa sort outi ai ka whaaki kone ne ahio. Oku kai ke totonu ke tuange whanua ke alpeheni. Ike, nā kos whai befo ke ku whare ke pare mea ke ne sort outi mea ko ni ulahi me e ku toki asi hake ne nau ki whanua ke re tioa. Ki he mea goni he pare kone mei te ki ibe mai. Pea mo lisi kone matatoa te ai mga hi mea ke. Ka kia au e solo. O te ton ke pay attention e pare mea. Pea mo i sea e whare area. Ke isi uoni o te tai whi maari e ne awhiong. Kei ke ata tonu, ata lirei. Ko mea beu mahinu ka hau, mea beu mahinu ka hau. O si ui mai ne awhiong, ke pure lirei whanua. Kei to tonu mo mai whatongia. Ko ui ko lirei e whanua pa mai kakai. E ko mea beu mahinu ka te hau. Mea koni o hoko, e paki holo e whainga. Mea o whakahoko, e kautaki. Ke mea whainga mai ne awhiong. Ke au, mana tui ko posisi ne nia na ku toki whakatoka ngā. Ke kaimi nai. Tohi mai e ne awhiong. Ku more ne whala. Ke oa te tari me pure anga. Ko toko taha ko more hau whala rao mau ke whala. Ko kaimi na ko ngoi. Nei kai ki o manaki, nei kai in my wildest dream. Never once na ku whakaukau. E hiki tō ai anga i whono ngā kia. Ke kau. O ngoi pe o te kiai ke sort out te umea ko ni o tui to ton ke hanga e pare mea mo se fa ki mo mau kamata o koe nga issue na ko race fai fare rei go ya te kai ke tui ko fa nga mea to ton ke tu no ke donge tau teka e wai mama o nga me gon hoko me fo tu to ke fa ngai fo ko okay. Malo pito piveni ko tu ku fa malo at he lava ko ia ai programa FATUFONUA fo i he weekend a ku lava fa hoko he fiafin ai ko me be mahin ho dai ni mi ko mahin o la hopo ki mo dolo ko mo fa kau ke mo candidate to ta pu mo ni wa ta fitu no fore ve tonga na ka pau ke ia yo kamata re wa mo holo man ka kai kamata re wa ki campaign holo ko nga he ko os mahin no pe ko process ne o be to fa hok e tuai mai tok fa hok nga imagina te tau hokat ki ai ka ku mahino pe e whakahoko ai ngo wahenga ko ni na fili ai ku kamata le vai whakatala noa ni hi koe ke whakakaukau ke no whewhetu ko ni ke he te ke tau fili si ben malo apito ba matala monua tu ke toa nga hi whatongia whahoko o whatu piben kata toki sio he wiki kahau o whatsolo ka ke whakamana tua ke kau kantiteiti ko ni amana ke nau lere mei ni wa ta fitu koi nau hau ke hau whakataha ni ai ngutu mai tuhu no tau kawe ke pure lere whanua mea o si ui mai kai nea hio dago mea ui kai kakai ke pure lere
Punga pe ia tau lava e whakatonton e tau halafononga. Koe mea gogo ke taktaha mai koe si ope ke lelei wha constituency mo ene ki lelei wha whai tui tui. Kai e te aha tau whanua. Ka koe ia. O whatolo. Malo pito piven. O whatu. Tau toki siho wika hau. Pamalo atu e kainga. I he lava koe ke mōkau mai he tau polokalama koe. Whatwhanua fōu i he whiawhin. Tawhi whalai te koe. Nehona tawhito siulai. Tau hanga ke beku tau nofo i he konga ni e tau hifo atu ai o whanonga atu ai ki te sema. Ai o kuwawe bito ai teka koe tai mimo aloe aho. Tau whamalo atu homo ke kau mai tau polokalama koe e whatwhanua fōu. Pea moe whafafonga koe a tangata whitu. I he whainga maria ko tau pia kuange. Ke o mai ai e ne wakai. Ki he tau taina ki ngahi isiu whaka politikare, whaka ekonomika. I he pure anga mo habea whainga ta whaaki. O hoko he taimi koe aku lava ave ki ai. Ke o mai mea i ne whakaukau. Lava ke whai ai whakamama koe ni i he polokala mama ki mōtolo. I he whamalo whahoko atu ki mōtolo ko tau pia. O mou ke kau mahi tau ngahi sponsor ko ia ku wha o atu he tau proklama o ku whamalo lahi atu ke mōtolo i he kau mai ko ia i he tau proklama tau whito ke tau kau taha ko ia ai South Pacific Loans ai o ku ia Static to Bow pia mo e kau ngā ue ko ia i he kau taha finance South Pacific Loans o ku nāu tokoni ki ho tau kainga Pasifiki o tokolahi e ho tau kainga tonga i he whia mau no ka pau ke whia mau ke no i Nusilani, o Kalani, Nusila, o tu e kautaha, office e kautaha, i he Cavendish Drive, i loto manukau. Fika woua, Cavendish Drive, loto manukau. Ko fika telefoni e na ko e vave taha e, ko huke website, tap.splnz.co.nz, or call 0800 88 98 88. Thank you, South Pacific Loans. Kaya nga tayo ko e whakatawang atu pe mon whamanato at kating motol mo e whamalo lahi at kating motol i he o mo ke ia whea ko e tau wharikos ulu i he Francis Tickets hanga ko e ke tau mo e pea building ko tui ko e ki motol ko toa pe toko lahi ko mo a whea a tau wharikos ulu o ngawe aki o koe ki ngata i o whaafofa ka aku lava ke inasia i loto i he ngahi kosi ulu mga staila ke kulava kau ngā weo whaki maau ke o whahoko ke te koe ki ho fofonga teu i koe mantu koe whainga service ko whahoko atu koe i Francis Tickets wha hinga mea pe kosi ho ulu tele ho kawa oku ho ulu pe koe hape te vari ho ulu ke whakalanu koe hape whainga mea e te ke fie mau ke nau whahoko ke te koe fusi ho kemo pe koe ai mea koe ni koko una whanga o ngāwe aki ko ia i ho o te ringa, whanga whatapu pe koe ko ihu. O ku lava ko toa ngā service ko ia ke nau whahoko atu pe ia. Mi Francis Tickets, o to noku alofa whamalo lahi ato ko tau kainga muri, mo lava o ke ia whea wharikosi, mo whanau i ho o ewa ki tonga, o tu yuku honga bit o mo tokoni ko ia. Ke tau ngahi prokalama ko whahoko. Whamanato atu pe tau ngahi mea ngāwe, tau ngahi klipa, ko e nau kosi ulu ko toa pe here kosi pia moe. Manatu oku alu pe mehe mea ki maango alu pe ki he mamafa au pito i he quality ka pau ko ngahi mea ko brand hanga ko papelis ko e wal. Mo silo i pe mo tolu ia tunga ki ai ka ngahi nau ko toa pe whakatau atu i he tau whare kosi. Pero tu whatau mo ai ke ngai whare kosi ke ngau e aki whaka professional he ngai whare kosi ko wha o atu pe tamai ni ka teo ko kiripa ko whare se ai nau panga pe ia tolu nima pe unga apito e ka pau te ke kosi aki ko mo ambi ko ke kovia ke ku ki whe kosi pe tahpa malolo ko unau ko ni ko atu unau whaka ngau e whaka professional be bong e kau ngāwe ko si mo i pe kiripata mate pe walu po uri pe honga fulu. Ke lava e whanki kiripa panga tolu ni ma. Anga lauka e mea e tare he ulaki aho pe. Ke ne lava e whahinga ngāwe pe he. Ko ngahi kiripa pe koe na ko whahatu ke mau he Francis Tickets. Ko whidu pe tahi tong. Ke lava o mau ka katoa ngahi nau. Ko tau mea ko pane ake ulu. Whaka o whaupita mea ko e pia lelei. Lava ke ngawe aki i tonga
I he tau ngahi. Ka pau ke fia maa wafe ke pe koe ai. Koe ki te whakalau wafe pe ai. O kulawa pe whakatau pe maa ka katoa te me ai. Koe, me tahu maulawa ke whakamanatu te ke te motol, ko tau whare wala, ke i tu mo lau ngahi uta fo ko so atu ki ai. Tamai he kau customer pau na whaafea ai page facing. Tamai koe maa taha ni mo lelei mo whaafataha. O mea kumau nofo maa o i page facing store. Te ke maa o pia whainga wala pe. Whaafo ofa, fo o, hape whainga wala, me he longa i whanau, o alupoa o ki he lalahi taha, maa o ka atoa atu ia. Me he page facing. Hanga ke tau mo e peau, whika hiva ko ia Fatafehi Road. Mo telefoni pe ki he Francis Tikas, pea mo e page facing ua fitu, tolu ni mao no. Walu fitu noa, walu ni ma wha. Koe, pamanatu atu pe, koe tau ngahi, mohenga ni he kautaha koe ni, Cheryl Feneja, aia kumau ati e mi halalo. Apiko ia plenadita mo Francis Anthony. Walu fitu noa, walu ni matolu, peko tolu noa, tolu wafa. Ko ngahi nau koe ni, koe o mai kotoa ia mi loto Amerika lai. Ha u fo o. Ngahi nau koe ni ufa puha pe, toki lava pe foto. Pake mana tu e mea koe ni ko ufa hoka tuka te koe. Koe mahu inga koko whakataua tuka te koe i ngahi nau fo o koe ni. Koe mahu inga ia mea koko kuki ala tu whakatau. Ko hono tili watu, ko hono whokotu, e toki ai beki whi mamahe ki ai he upau ke kumi, tahanga ue pe me mea lere ki ni hanga o atu. Pakapau ke lava pe ko hao pick up, pe ki te whokotu, ko tu ka sai taha ia ka pau te ke lava u mea ka. Koe nau, whaka o piti. Sige te pire kai koe na, ko tu ko li hafu te pire kai ho loto whare, koe mo ni ka lau, koe muri mo ni ho loto whare, no li hafu te pire kai be ai. Koe ngahi mohenga, mono ngahi seti, tui o ku aonga lahi ia ki hapau teo maari ho whanau, peko ha birthday, peko o atu peko ke no ke fiu koe, mohe wangi mohenga koe, ke whatau ngā mohenga fo o koe nā, o wana, koe mahu inga o kumatu aki whaafu o whaapito, he? Koe tau maka whamanatu koe, i he mala tui koe kautaha koe a tesi, noa wha, wana hiva, fitu whanima, whantaha. Na ngali au ke honga o atu ka tingi motole whika telefoni koe ni o e Cheryl Feneja i halalo, walu fitu noa, walu ni matolu, peka tolu noa, tolu wafa. Koe kautaha maka koe a tesi, loto Brisbane, ko tui kukeanga maheni ai, no kofu koe o ofanga. Taimi tau ke alo eva ke mala a seria, mo monu ia motolu, lawa mo ngahi fu mala o kofu pehe. Matolu no silani ku whakangata benga hi whainga maari, lahianga no tapui. Ko ki fu maka pe ko ato toi mo ke whailo ngai aki. Toi ngā rewa ku lai musi. Ko motolo ko ata pe he. Ko ke lepo hau ke tatari ai. Ko ke hanga o kofui. Kofui ho malai he ku ke tangini pe he more ho whaanga. Ko ke lepo ku hau ke tangi ai ka ke kofu ho whaanga ki whaafof. Neongo ko tau ke whakamuna pe atoi mamani. Ako na osi ewa na toi langi. Kofu pe ko he ifo pe ho alatu ki mala hanga e peo ke nofo pe whare hene. Ko fui ake ngā fumaka kona aua. Ko e toto atu, Pakapau te he ke awhi mai me he live stream me ko fumaka hau ke mono. Ko e toi whaiwai a taha tesi. Mea ko tui mono. O ku kehe atu, Mana ke maka. Wakai pengen hai kupesi koe na. Te ke lampe fitu taka tesi hene fika telefoni. Ko e whaka osi ko ke tuake te pe tau mani oke. Man. Ko motol ko o si o atu mo mani oke o stiri watu. Ko hake iloi mahalo pe lava ha wiki ua. Te ke te fitu taki ma ko ke atu mani oke. Ko ngahe wawe o haka ko ne molu. Mo kisi ke i haka mani oke ko na te utoki hanga po live atu. Tau mani oke ni ke i he tau IC pe ki apin. Te ke lau pe o maa atu ia mi Lauderdale i Pegtail, North Shore. Mana tu mahu inga na utala atu. La ko me wo ha pe ko ia piki ho mani oke panga wal no. Ko ke loto ke tiri watu ke fa piko ko hau ta me bo text me piko to asila mo ho ko hanga ya bo la hita mani oke. Ko full be ni ma pe u abita ka hanga tiri wa ia tu ka ko. Mati ko ta mani ko ni ko mani oke nge ni mi utulau. Utuna lau he. Ko mani oke na. Ai ne lalahi pea mo ene ma opo no whao pea mo te fō i
pole le ko manio ke he ko fatarang fo ke ni ko na hanga ko fatar ko manio ke ko tarang ma minte manio ko ni hanga ko noodle 2 minutes noodle minute peu mo iko tamikai ka ki to hela ko fa he vela ko me ko futari ke mo haka pa ke mo ko ka vela fa le ko ni ka minte u ti ke va ve ko ke mo o si have ha o manio me ko muri ko manio ke ni kanolele ma ka da de mi hen he para pa de ma manio ke ta ku sayang pa ke al ke ko ya ngali sayang ta manio ke na ma o dia mi he lo de road ko fi telefoni ben no wata bueno anima no ono no afito pe ko no wata no tolua no tolu ua malo bit ho mo me mai ko ta proclama mai ki he finita to ki felongo aki pe I he proklama ko ia ka hoko mai. Ka mo mea,